twabale munonga kandi buzimazima eji ni program yitu nyamurungi eyo muhinji no mulisa nimbasima nimbakira nyongera no kubatangirira mu mwaka musya ogugwenyiro gutwegisirwaho mukuruke no mukuru abo kuba wareba warwo mwaka okaza omugundi noba notekwa kusima nyamuhanga abo kuba tuburi omwengo abase kwika mu mwaka ogu so nintekwa kubakurusyayo nebiro bikuru ebimubase kurugamu eji ni program yitu nko kunabagira ngo no muhinji no mulisa buri rwa kashatu ashayishatu n'ekicweka tuba turi aha Hatayali West turi kuganira n'abahinji n'abalisa bakutembozi omu bintu eba kuba batira amafamu gabo bakozire kandi tugiro muganda gutu abasa kukopa tugutwara nito mu mataka gitu tutandika echo kukora umushanga twagira echo twabasa kwetahiza omu makagitu anibanyeta Edmond Principal Farmer amakanda ngasimbire kuno mu district ya Mtoma ndiyo muri Kanyabwanga kandi niza kubaninganira na nomwami Alex no muhinji wo mwani ruranganwa omchangechi kandi nawe akagira mageza hu yagihire yagareta yagateka mbwenu nitwenda kumanya umwami Alex yasyahi omukwingo mwani nahinga mwana gwa kikachi kandi tugarike tumanye okuhinga mwani neheta agisachi reka twakira umwami Alex atemboziye abo kubana hindu kugambira noreba hunyemerire ejiniyo famu yeye nishamba ruhango nazabana tugambire imiti yo mwani obwa hati eyayine afamaha rero tutyo tutandikane embozi nungi omwami Alex banzohereza bari mbakureba Hatayali West ndamusiyo nungi munonga obakurusiye no mwaka webare Edmond Principal Farmer nibanyeta Alex ayino mugisha kandi umuntu ariyo nagezaho kwingo mwani nogezaho ningezaho tinga gushikiza standard yinkugwetagaho okay rero ningezaho kwingo mwani konka kandi wari umugishogu go kwakira Hatayali West afamu yiteji kwija kugira ngo mukwatanise nitwe twaburane tugire kitwayongera mutindo ugwe byo buhinji na no burisa omwana ogu nagumaramo emyaka nkeshatu konka emyaka eshatu yinamara omukwingo mwani nimporanye n'amasiko mingi munonga ahabo kuba kare kunabire mpurira bakibana baganira story y'omwani omuntu kugira ngo wahinga omwani oshwangu nuguza kumara nk'emyaka 10 gutaka kwikaga okohura omwana oshangu nugo kwinjira decades oshangu mweno notekwa kugumisereza emyaka ekakushanga ho na bukuru okitegereza omwana konka kunagira mu reality nashanga it is completely different abo kuba omwani ekitu ky'omwani ensigo eyo mwani waheza kujiha aha nasare bed okagiteko mu kina wabotire kina cyawe kibonire cyafuti ibirari ibiri nabiza kutushomesa kuba kukitera aha omwana wagutekamu nugumara umwaka gumwe n'eshicweka notandika kushoroma omwani ekyo nkikozireho practically omwaka gumwe n'eshicweka notandika kushoroma omwani kandi omwani ogwa robusta ngujezise nagureba na nomwani ogwa nasaranda gutweto gwa arabic nagujezesa nagureba omwani omwaka gumwe n'eshicweka notandika kushoroma omwani gwawe mwene mbozi y'emyaka 10 bareke kugitubiha ebyo kandi ebyo tibikukora akwa nyonchegerizeho abo kuba nkogo mwani ati nkece kite kitwemerireho nkakishara akwa nkashanga harimo omwana ogwabire gukuzire munonga nagushara konka bwa nyuma y'emyaka 2 hati no gurebo kugukugira guta okugukusha aho utwemerire akaba harimo umwana omukuru gukuzire munonga kunahereze kutunga nagushara kunagushazire gwatoka hati bwa nyuma y'emyaka 2 no gurebo kuguriyo nugugira guta nugusha mushateje ni decade yo munonga mbera no mayisango hariho na possibility yo kushare kite cyabire cyahwira mani kikagaruka kikatandika buto hate kiteki hanu ya hakaba hari kiti kimwe twakishara twakuze biti kimwe bibiri bishatu bina bitanu hate kiti kimwe tukakizaza twinehe biti bingahi bitanu kina abana batanu kandi bonana bana to kubareba ine cyo wareba nikiburabura noenda kutuma isango muhinji wo mwani tarukurera inga mwana gwabire gonka nugubasa kukura guhundure agarika atandike busya no tandika no gutandika
oguhunduzo gushara ogureberera bwanyuma y'emyaka 2 ogaruka mu process ya production y'umwana gwagwabire gukuzeri tutandikira mwana omutokuri twareba hato umuntu nenda kuhingana wayine kishambo cyenka kire kinareba nekishaka hata atandikire waba nonda kuhinga omwani ecyo rukutandikana naco omwani no banza waguhinga mu mutwe otakagire kuhinga mu musiri bazo gutombu no banza guhinga mu mutwe okay okiro mindset yawe gisetinga omanyo tati natandika kuba muhinji w'omwani ogukuratiriza ogucumitiriza orebuka ngo mu mutwe gwagira guta gwatahama nimanyisa cyo kuguteka mu mutwe noboyine kumanya korase kuhinga omwani to kwishoka zo mu kishija nkakiriya ukatandika ukateka mu mwani ebyo nkaba mbirebira umuntu ayija no muhora shushaho akwata tukantuceta echosho agiraho atasimba hekiti cyo mwani konka hati no kuhinga hatahingire no tekwa kuronda nkece kishake cy'wagamba okitera amasinde weza kukitera amasinde gayisha gatandikana gahora otere mekina cyawe cya futi ibirari futi ibiri kora heze kutera mekina cyawe cya futi ibirari ibiri ogarize mitaka kandi wono ogariza mitaka okuwatera itake ryarga hafuti yo kubanza no ritaryonga itake rya futi ya kabire ya hansi bandondere fukanye ndabantu imbere kine cyo twaheza very good then hato cheza ogariza mitaka ucheza ogariza mitaka hato genda ureta ensigo yawe ugiteka nkahi omukina ibirari ibiri futi ibiri na no mu rubaju futi ibiri okay chasako hato leta maniwa yawe maniwa abamwe nebetariho nebetari nyingi nebetari kumara konka wafuna kabafu kawe oba wafuna katasa ukatabura na riri yitaka hato cheza kukatabura oreta seedling yawe girota ugiteka eyiho mu nasare bed bwanyuma utandika kureberera ogo mwani tigukwetaga mwata kwarabe no yenda ngo byare kiti cyo mwani bwanyuma y'umwaka gumwe n'icyo ko tandike kushoroma umwani gwa utikiriza mu mwata ugwazamo ogwihemu koko kugumana ogwiha mu mwata niko gugumana gukora kamaniwa hihi n'ikiti cyawe cyo mwani bwanyuma y'emyaka 2 nozo mu production y'umwani no tandika kugira ka center kuwihamo okuchoke mbibo y'omwana uko no kubarota abo kuba abantu abinjiru bamara agabyara namanyantango hate kinabyara nicyo we bari embibo zo mwani zikaba nyingi kandi nembibe nungi tori kwisha kujibona wabo takatandikire abo kubanyowe nko mwana ogo gunakore ko gunashazire nkagushangaho nashanga mukama wago wabiratura nagwe akagurya yiguta yagusigaho ebitu bikuzire byaruha yabitamwa kuyaruhire yaje taterekana no guna watandika jirata nho yabe na chimpere kibanja ndikugurihabilitating hati nkogo omwani n'omwana murunji munonga omwana ogo nigutera obale mishoga oshango yine mishoga 20 akatika mwaka akaka kataka obale mishoga gumwe ebiri eshatu kitinchina nyendo okore experiment jibari noza kushanga kitichine emishoga 20 kandi mbibo yagwe nkagishangaho mbwene mbibe nunji nojimanyota embibe nunji nojimanya waiza kuza omu real life okamanya bigambo omwana wenda ngo guhingise bigambo you can't be successful no tekwa kuza omu reality nakujantu omwana no banzo guhinjira mu mutwe omanyoti omwani gwine bikabiti hinaba kukunda kuhinga ogwito gwa cutting ogwe rigendo gurya advanced ogogo wagubyara ureba kweta cutmo cutting CWDR cutting just no atogugwe baronda itaji nkeri barishara baribendeka bagureberera gukura kandi gogo wagubyara ukagureberera bwanyuma ya mezi mukaga nigutandika kurabyo kongo mwana gwito gwakari ogwa erite ogo guba kwa bajemekiro munjumu wagubyara nagwe bwanyuma y'umwaka n'icyo nagwe notandika kugirota so mwene hati nko mwani ogunyinaha umwinji no mwani gwito gwakari abo kube bitinka bishangaho nababire erite hati ni yeji kandi ndeba nekoraje then ogo muto ogumwa mwarebire hatogwe niyo establishment ya cutting eyindi yo nintekaho ukwenda kwa advancinga kureba ngo na no mu production ejo nayo natandika kukwatamo mbwe no mwani gwe no gurebesa amishu
hati nkito abakubyaro gwa eraiti orebe kiti okikunda oreba performance yacho omanyote kintu kiza kunkorera hatiya oyeho mwani obendeka oleta obyara omwana gwawe mbwire bw'umwaka gumene shicweka ugaruko tanaka kushoroma ubwo no gwitu ugutweto gwa eraiti ubwo gutwemeriyeho hanuya kure ruguru ahito atandikira aho uriyo no byara ogwa cutting ubwo uriyo no narebayo oyinekika ekinje ni robusta ni robusta ni robusta no gwa robusta konga ntujeta cutting ubwo gurya advanced mwe nato gurya murembe mwe tuguryo hatogu no gwito gwakare nogogizemo hatuguru no gwogizemo guma kungira ngo kandi guriya gwe sete zone zwazirinka wameze mukaga no bawatanchire kukwata hatobo uriyo no gurebo uriyo no rebe sete hati nibyo ndiyo nimbara so hatwo kweza kugubyaro gwe tugwine burwire bukira guteganisa go at that level kato mwana ogwe kor kugubyaro go gwito gwa CWUDR hati gwe guru resistant to diseases ikikuno kurango wagubyara waguhereza manure wagwiha mu mwata tugwine ndwara zuguteganisa onorebo go gwito gwakare nigusobwire gukwatwa todura egutera konka kandi hati guriyo go gwarebo musyo gundiyo ni intembura ubwo tugurukuza kurwara todura so hati niyo advantage yagwe kandi kugaruka gura kukakwera wano gucomparinga na nogo gwito gwaburisho hakuba gwa cutting wagurebereraje bwanyuma hagati ya mezi mukaga na numwaka gumwe kurugirira nko kaye yo kuboguhiri no gutandika kufura waringa hatozo mu production abakwingo mwani nangwa nebindi bihingwa abamwe ba consideringa artificial fertilizers abandi ni ba consideringa eyito organic amashagente bichi manure ibi yargo mbijunzire which one would be the best omwani nyowo ekindi kumanya ha mwani echo kubanza Rwanda so mwata making sure ngo mwani gwawe tuguru mu mwata omwani wabo gureberire nobuwo kubota guhire fertilizer omwani ni gwera abo kubecho kurebera ho ngo mwani gwanjogo organic yawe yo rukungambira tinka gikozisemo amashaga wago rukungambira tinka gakozisemo abo kuba hati nibwo gwasa kutandika kweraje kuja ngukunda guze ni hamaka sente hati mbone kureta manure azese bari kugira bata ese bari kugamba konka stage je yo mwana gwanje yo kugureberaho nyo tinka tiremo organic manure zawe na za fertilizer ziwangambira tinka zitiremo so mwene noreba ngo umuntu wabo inita kali yawe rije ibyasigara nibyekora iwe chikuru no kurebuka ngo warwana so mwata habo kuba mwana ni gucompetingana no mwata okurya twanyituriye so tukuba tugizere tuta turyo mwitaka hati nkito abakiri kutandika so ko kurwana so mwata otwato tuwiyaho hati tukweruka tukora manure kiretera umwana gwagera mani gwayera nkoko rukugureba reka tuzo mukahumuro twarwo mu kicwekeki twantugaruko mu kicweka cya kabiri nyenda tubanze tugeze se amataka tumanye ni matakachi agakubega beta okwezo mwana twaza kuza akahumuro akace twarwo mu kahumuro aka tuza kubana tuwegitwaho umucweka kitu cya kabiri umwami Alex ngo tucumwine afam ari kutereza embozi akwinga omwani tuza kugaruka turukumanya amataka go tukagahura tuta eriyo mushenyi eriyibumba eryamaramu naki byona ni byezo mwani ninga hina kubasa kwera ku bintu banyeta Edmond Principal Farmer and yo muhinja atakwata mu itaka atwegito mu cweka cya kabiri kuruko mukahumura ako uriyo noreba umuhinji no muri sa program no banyeta Edmond Principal Farmer ndiyo muhinji atakwata mu itaka ngaramisirize kuno muri mitoma umurikanya bwanga ninganira n'umwami Alex ahambozi iyo kwingo mwani turukwendera twagira ngo twenda kureba amataka gone gahi na gashaki kandi kuwa kuburiyo ko notekateka kwinga region yona eyorumu okabe no consideringa itakari yawe kubaririta ningashi kuriya kuberito ntihetaga kuba ntazamiki ukubasa kweza omwana den turebe nebindi ebirkwetagisa kwingo mwana umwami Alex ikintu cy'amataka nyenda tuciti ngoka cyo niri hitakiri yakuberurungi kwezo mwana itaka okukiro bwinje niturebe samisho konka ni advisinga umuntu uri kwenda kuza kwingo mwani
akore soil testing. Okay. Genda oze aha office y'ebyo buhingi abashaho baruho abo twete extension workers bagende bakuceberera itaka ryawe waza kutandika nkoko nakugambira ngo nogaba waguhingire umutwe gwawe obe no manye exactly itaka umwani nutrient eri kuburamu obe niyo watandikiraho waba noza kuhinga umwani konka aha level yitu Itu ababire bataka testingira amatakaga na teknolojia zitakizire hari hitaka eri kubaribonire ryo kuhinga ho robusta itaka eri kubari ryitaka eri rya hansi omukahanga kandi ryitaka rye nombe aho uri kuterefuka ukongera he ya kabiri ukongera he ya kashatu takabugini ibari iryitaka nitugira ngo nitaka rurungi ryo kuhinga mu mwana gwa robusta abo kubemizi kwe kuza mu yajanjara yagireti yagenda robusta egiramani eyera yaba nkogo guturiyo ntugira tuta ugutukureba then abantu waza hitaka ukashanga itaka rya mushozi watera hefuka yo kubanza eya kabiri ukazaha amabari ukarabatandika kubona utubari iryitaka nitaka rurungi ryo kuhinga ho mwani ugwa Arabica nasaranda Ejo bakanyanga umusozi nekoraje no gihinga ekitchera no kuhendeka kihendeka mwenu cyera ocureba ni ohurira washemererwa so wabona itaka rijya ha mushozi ryinemo tubare ukateka umwana gwa Arabica ni gukoraje munonga abo kubana gwe ngwine nyino umwana gwanje gwa Arabica kandi nagwe ina agurondira higushemeye kubana gwera wagureba niyo no hurira wasima mbwe nitaka eri kubarira moto bare rijya hayi aha mushozi eryo nirba rurungi ryo kuhinga nasaranda then itaka eri kubari rijya hansi eryi inombe eryo nirukoraje aha mwana gwito gwa robusta so mbwe n'umuntu amanye cyaraze kubyara kurigira itaka ryeri yindi nikiba kirya hariwe okwesharira amize nishikura mwana narebo ine pipes zikwetororo mu rugogoma uriyo nokora irrigation no yetaga kubo inamizi goryo muhinji wo mwana ga 24/7 nkoko nakugambira omwana ogu nugwetaga 70% okubaho kwagwe nugubisibwa hamizi kandi omwana kugukubaguye namizi full time tugukundura eco kureberaho omwana nkogo ugo rukureba oruno rurabyo hatugurabize ateje ni season ndizo ateje ni season okwayo uryo muri yeje akande gitinka gishikiremo hari heje yaguri ateje hari heje yaguri ni season okwayo hata hari meje yaenda kuba yero ni season okwayo hari meje yaba red ni season okwayo kandi hari heje einasharuyiremo ekikumanyisa ngo hato omwana ogugwina miziga kugera ki ninza kushoroma ogugwabana gurugamo ogunugubana gusya ogugwabana gurugamo ogunugubana gusya ogugwabana gurugamo mbweno omwana 70% okubaho kwagwe nigwetaga mizi mbweno waza kuhinga omwana namba yo kubanza ncenda na mizi nago gateko mu consideration omanyoto omwana gwanje hinaguta nobundi ntakatire irrigation konka sosi ya mizi hihi na no mushana gwako bakari otakabwine pipes nkeze zuwareba hakiroze yotahe na nebigirikani oreto hereza mizi sezo inetse zaburiyomo konka ko kuboyine hi sosi yawe ya mizi cyayetengesa hata no guma no genda no leta no shukiraho umwani abo kuba umwani nigwetaga mizi 70% hamwe na no mushana ecyarre ni kiyamba ki mara kingi kandi atobwe mbwe atiya ubono mbuza utomwana gwa wogo gurisi zota ebyarro ko kubiteko umwani every after some time bijunda hati kubiri kujunda bikora manyu ico neco kubanza eca kabiri ko kuboya riro mwana gwawe hije cyanda tikikatera director hitaka ekikumanyisa ngo nibikuyamba okubika mizi nkahi omwitaka kikuretera umwana gwawe gwaguma gwino mugera guta amani eca kashatu okukinjira omwata hati ko kuboya ino mwani gukurenga hekemwe hekibiri waza kugira ngo gukozese munengaro bari kubagara omwata bari kuhinga nefuka eco kubanza ko bari kutamefuka ofutaze mizi kimanyisa ngo umwana gwawe tugukuza kweraje so nki kimanyisa ngo ko kutama omwaruro babana bakoramo nibanguhirwa ahabo ku mwatano gubagura umuce mbwe n'omwaruro nekintu kikuru omuhinji w'omwana yetantare kwinjisa efuka na munongo omwana nkogo gwakuzire tugukwetaga mefuka gwo mwana nigurira higura omufute mwaha mutwe niho mwana guru kurira na wagira hote nengaro emizina hati no gireba irwatu kugira ngo negenda hari mbwe n'omwana gwakuzire wahinjira omwani
gwarengizo mwaka gumwe tokwetaga kutamefuka noguma nokora munengaro orete byarizo byawe yarire nikiretero umwana gwawe gwagira amani minji nahinga umwana gwanje gwakurangugu nintekwa kusoroma umwana gukushaki abo kuba no sebintu kwateye no kusoroma nayo nimikaya very good webare munonga hati umwana ogwaba no yenda kugwenjoyinga urukwenda ngo tarugo urukwenda ngo tarugo mu season yo mwani hati waba no shoroma no ragirwa kushoroma ejenjume ya ready ozakiti cyawe oye haka red konka obo bukutukura hatejo niyo mari sente neze hateze nizo sente hateze obwo riyo noco hatu wacwe sente hatu no bunago na gas niyo nageseke sakashi no manye kirunju cyo mwani omwani gwe waheza kuguhinga gwarabya waba kubi no reto muntu nakwesente oguze kiti umjoti yo kugura aheze kunanko izo shoro gwaheza kubagurini nkaguti oketenge sente waba leta nibakuhereze sente gwaba nkogo hato gutwaheza kuya mogo gwa redo guna kujangu ngoshemeye kuya mugonka nkati waba terere simoro muno shoroma esente nibazukushangisa nkai derbwe wagureka gukomoka gutwara choma kaguro gunarebo yanikira so mwenu omukushoroma mwani noragirwa kushoroma enjuma eri kubehire yonka eje kiri ya yero obogire kiri echo nikimanyisa ngo noza kuguma omu production yo mwani throughout the year kandi echo nikiyambiwe nko muhinji abo kwakora kushoroma ogo gukuba gutaka hireje na wagutwara choma au tutane nerga merimbi tigukuza kuremera ogumwenu guza kufa konga ko rukuba no shoroma enjume hire rinkeje no rushuwa kugira ngo umwana gwawe gwena kugizere guta guhurire mwe ni nshaba abahinji bo mwani nkoko mwani tukwenda ngo tuguteka mutindo waza kushoroma umwana gwawe ushoroma umwana ogugizere guta ogwa ready ogukutukura ogukushwaneshagama actually echo tusconnectingana na post harvest handling na shoroma umwana gwanje konkende vera yagwa hariya kugwanika afamu ananka na omukahariya nagweje enyanika inokwe kwita quality echo kugamba namazima abo kuba abamwe umwana nagutwara gwiho musiri agwanika omwitaka echo kigwiri ako umwani necho kunywa necho kurya aha reve yitushikireho so chikumanyisa ngo umwana gwawe waza kugushoroma ushemeye kubotebekanise aho ragushikize emiringo nebiri umwana gwawe nibatugira ngo tugwane kantundu bari wota kwasa gwane kantundu bari ogwane ka surface kongera kubesi mintingire ninga chitimba kandi hate chitimba cyo necha bari advanced abatundu bari chitimba nako kibase so konko mwani ko kugwana kantundu bari gomaje abakugunywa nko kukirye cyo kunywa nko kukirye cyo kurya hate nugumagure class nabanyanikiro umwana gwanje for example aha chitimba izitoke kujangwe inzura yagwangureke atejura kwe kuza kugwa gwagurya chitimba nogabo ine ntundu bare zawe hato reto shweka gurya chitimba hate injura yasa ogaruko shwe kururaho mwenu utagwikiriza kuterwa mizi injura kandi tugute kwetaga kugwa umwana gwawe so ndiza na manyantangu hati nyine good quality abo kuba hata nagwanika nagomya nkagura gunarebo pakiro munjaho guryo mu budeya konka na manyantanto ogu n'umwana murungi omwana mukuremera ningurebe mu burungi ato mwani namba yo kubanza omwana omurungi no guri kuremera no gura nguremera wargaho kazacoma ito ntikira kujeta oututani nabakubuza ngo waremeza kiro zingahi abo kubitwe nkabahinji ito twine tamu zitu na areas zitwihamo omwani nabakujanga omwana oguwiha rwibare gwe nuguremera kiri 5 ebafu kandi oguwiha kashongororo nuguremera mushanju eso mweni twe itaka nkoko rukubogwereze hine nko kutukubarira omwana konko mwana ogubonire namba yo kubanza no mwana ogukuremera kandi omwana ogukuremera no kuboshoromere gwaba guhire ogushoromere gugizire guta guhire waguta minzani gukaremera nakatimba ken makara haka kutwara ubuzuma bucema kashiko kweza kwika factory hati cyo kigucenjura ariko ebyoma byine grades ikigutera omubiguzo kwagwe na no gubonire guzo kwagwe kandi abantu bakupimira nabakupimira umurunji gonka hati bire binde niba byabarweze juice niba batakubikupimira so mwe niyo ki bo bari yambatware kibakwenda bibya wenda no bigarumuka ako bigo guza bakuza kwaro konka hatiya
inkabire nishaba abahinji watwara umwana gwa wacoma tahanishaho yawe yebishu akwe bishu byo mwani ko kucireta wacimemero mu musiri gwawe ni cyarira kandi kigaraka cikora manyuwa kikuretera cha wabika mizo mu itaka mbone cyo mwani waza factory kandi atinyocho kujango sigaze bishu byanje byo mwani nubwo sigaza kirini ompereze bishu nyonza kusoro mugu akuba ni kingariza mamane kuri hatuguruguta ebeye yemerireta ogomere ombisi tinkuza kugamba bei yagwe konka ni impurano bagira ngo ebafu n'emitwarena no hura kuyeto guguza umwana gwanje tinkubasa guzo umwana mubisi abo kuba kuguru koma nagutwara acoma nyihaye sente zirireyo kandi ni kinyamba na no kushanga esente wazo kwato murundi gumwe abo kuba hatu washoromoka guzeri izoba ncyakaruka guza bwatahuka guza esente nyoni zinde mibika so hata trist nimbari nyenda ngurinze mugenzi gwagwe kugira ngo naza kwata nkwata kasente murundi gumwe arya television ariyo nakureba yatandika kare ku following program eje nabatushanga hagati no bahereza babuze kina munonga abo abahinji bo mwaninkiwe we bari namba yo kubanza nyenda kubanza nasima Tayari West na Media Fraternity ahabwo muri mu muhango ogumuyoni mukora ahakushomesa abahinji abo kubanyo kuza kutandika kwingo mwani ngagurebera aha TV nareba abantu okuba kwingo mwani naza aha social media aha TikTok aha nareba abantu okuba kwingo mugira guta abantu ibintu bakabikora simple na za YouTube channel zuruhu aha to mwani nagukwata nkahi omutwe hata nagenda naza kutandika practice kurebe bindebire nabito mu practice nibigira bita so ninshaba omuntu yine kitekateko cyo kwingo mwani namba yo kubanza umwani ni guhenda notekwa kuzayo okekwateramo ebyo kwinjira asimu umwani to kuza kugubasa no yitaga kwekwateramo ukamanya ngu hatkore wazo mu exercise yo kwingo mwani notekwa kwishikirayo icyo neco kubanze cya kabiri notekwa banzo manyo mwani oguhingo mu mutwe gwawe ejo point nienda kugemphasizinga then kora heze kwingo mutwe kure or kugureba then hatkora hezo teko mu practice abwo no ija kwanguhirwa akwa nono manya after this step naza kurata hechi then echo chikuyambe wono gureba omanyute na hika stage kandi ninja kuhenderera stage yabere program nunji munonga erukuruga omwami Alex ayino mugisha kuruga kuno muri mitoma kandi arukutereza embozi akuhinga omwana okuhinga yakugambira ikintu kikuru yakefasizinga mirundi nkeshatu banzo hingo mu mutwe gwawe ote mufamu yo mwani oguhinge gukure omubwongo utakatandikire okuguhinga practically waba wagutira famu process no bano jiho mutwe orukugiteka omunkora nekintu kikuru munonga okukora omurumo waba ogukunzire wotagukunzire no iza ko bano jiroti nyowe na ibakandoga kunfuta yebyanje abitekamo mubazi mutire no mubyeshongora konkate bikubayamba nibanyeta Edmond Principal Farmer nyondi omuhinja atakwata mwitaka ninzagarika mbegiteho esabi terukwija na natungira umugisha okugira ondijo muntu unabasa kutunga kandi abwizoberi nza kugira nti mukama barinde we keep African hopes alive.